ole kan sileng boruak awangin arem chandan angin online mangten tihian class an kalpui chau nok nok kan tum do na nia chuan tun tuma hi chuan practical class angkha nei ngal mai lovin engemaw kan hriat masak tur poimo then khat kan han soi lomanga kan subject nei hote amak put dan thin tele kan exam to thin dan kan mangte emo atiang hawaka maro chu engemaw chena soilok theilo thil awma ama kan ti thin dan angkan kan chun zom thei to kher lovin ruaman na dang kan ho tu te ayarin technical lamin ruaman na thar dangan ron nei don nge ti te khatiang ka soilok theilo engemaw chu ama kan an lo kalpui thin dan engemaw te kan han soi pa bokanga ti chuan kan zirlai atana poimo tur tlema zong akhu hon na ang taipin ka han soi thuak don ni chuan computer chu enge han in ti taila kan lo mer riat thin dan te tiang kha in ang vek kher lo theya kan chan dan in chen vek lo in ang vek kher lo the ni electronics computer aron chu atangin generation rang first second third fourth fifth na kan mek ta tiang khan a period te oma chumi le chumi in kara chuan first generation an manga chuta chuanin an chu tiang kha tiang chipset mang chuan ang chi kha tiang kha chau thia ta khang ho zong chip chi ta kan soi ron chuan hun te kan la rei lu tu kang ti lawama chu wangin kan lu thuk lutuk lawanga electronics computer on chu ma atang point abeka santia tiang chi kha nge belle pai mathematics chiar ko kan ti thina te kan an lo mang na sa to thina ti chuan computer a hian chinga lom nga in an thenta super computer mainframe te kan tia mini computer te kan tia chuan laptop kan ti te chuan pc personal computer kan ti mai ang thin te atiang kan lom sang an thena computer tunlaya electronics computer ka han ti hi chu a khol bung sang khang ho ka han rem khom ka han vua pum khan ti khan entinan a monitor chau aniemo keyboard chau ang chi amal kha chuanin computer ka han ti chuan a full set thi kan rilruwa ti meng ti khan a lo lang lan mai thina khang ho zong in zom khom tel khom kha computer kan ti aka aron din chuak ani ta bera tun laya kan man thin ho ang ka han me bel don ka chuan kha computer kan laptop ani mo eng computer po lo ni se ama kan thil chini ta hardware le software tuna kan muang hian chuan hardware kha chu computer a pat bung kho bung sang ho kha hardware kan ti chu ni ta chun software chu khang hardware bung sang ho na tho dan tu on control a thunun tu ta ka software kan ti chu ani ta ti chuan hardware le software hi aya chip chiar zokin han lu chil le lek don ta ila hardware abu khol bung sang kan ti a hian na tho pung san nei an ni ta chu wangin na tho phung a zirin lom thuma ron thren le ta ni input le output le storage le input device kan ti hawa kha chu chung lam zonga na thok chi hawa kha keyboard a engki ma kan han me keu kan le ta a chung lama na zu thok ta khola tro ti khan kan monitor a khami kan me ina a function ang kan ti kan ron lang chuak thei ta ni yang kan chuan output kha chu
input let ding thok kha ni me chuak zong pon lam zong na thok chi hawa ka thil kan print in ron chuak a speaker a train ri ron chuak chin ka tiang khan hal ho kha output chu an ni ta chon storage kha chu a chunga thil kan store kan da tha theina ang chi hawa ka an ni ta hemi computer nge a full set a bung sang ho ngor ba ka khan entinan memory card kan ti te pen drive kan ti ang chi te akai noi thil dang dang ate ko khan om chua the ni ti chuan storage device kan ti ho ha abi kin chi ni anom le ta ni chu ta hian read and write memory atia read only memory atita read and write le read only dang lam na chuan sei le don tai la read and write ta chuan tinan pen drive te achunga thil kan da theya entinan movie ani emo picture thalak ang chi te khatiang khan games te ni emo application engeng mo khatiang khan kan thil ti to sa te poniang file sang hang ho kha kan du chuan kan pai le the kan delete le theya kan ti ruak le chang chuan kan format vek thu tiang khan chuan at nuwa kan mamo thil dang da na han kan mang non le zel theya khang ang chi achunga kan thil da lu te kan pai le thei ang chi ho kha read and write memory aron ti achuni ta chuan read only hawa kha chuanin antinan disk cd dvd kan ti ang chi hawa kha pen drive te kha tianga kan da thei ang chi hawa kha kan da ve thei vek thawani amaro chu antinan a capacity a lenglo kan ti ang chi kha chu thu san ni ta se entinan pen drive a movie kan da theya di sa po kan da ve thei pen drive a thala kan da theya di sa po ka tiang zel khan amaro chu kan soi tong khan a lenglo ang chi kha aumani chuan entinan cd kan tiang chi phei chu 700 1gb po tling lo ania storage ha capacity ha atleme mem ta ni chu wangin pen drive a kan da thei zong te me ang ana zong ang kha di sa khana link kher lo thei ta amaro chu kan soi to ang khan alen lo kha chu thu san ni ta se a chi te anga khan pen drive a game si da theya di sa poi da ve thei tho kha tiang ang chi khan chu amai ro chu pen drive te kha tia kan da thei ang chu kan da ve vek thei kan ti ta di sa te cd dvd kan ti hawa po kan ma se kan thil da lu to te kha chu pen drive ni ang khan khati han pai le emo format a ti ruwa ve ka dang a thil dang da na man non le ang chi te mo khang kha a thei ve ta lawani kan da to te kha chu ti khana len top to do ni me ya khang kan da lu to te kha pai a ti ruak le a thil dang da na khana man non ve thei to law ma se 700 mb ve la lo ni ta di step 500 vel chau te mo kan thil da khan o ta se a box space chuang la oma khata han at linge tur thil lang zu da bil ang chi kha chu thei thawani amaro chu a to sa pai chuale pai thren le emo ti ruale ang chi te kha a thei ve to lo chu wang chuan read only memory anni na chan chu ni da chu khan read and write le read only storage device ro an dang lam na thil a chunga thil kan da theina ang chi ro kha khan ni phung nang lo nom le ti na ani ta ti chuanin RAM te hard disk floppy hi chu disk ang chi tho khan ni ta floppy disk te kan ti ta maro chu kami compact disk cd te digital versatile disk te kan ti dvd atiang chi ho ne khan adang lam na chu floppy chu kan china read and write le read only kan dang lam na kan soyang tho kha ni floppy a ka chu na chu kan thil da te kha kan pai le atiang han man non zel ve the ta ama khan read only ron ti ta amaro chu this cd dvd kan ti ho ai kha chuanin capacity kha tlem fe ni 1.44 MB vel chawani ta chuan hard disk kha chu computer a kan thil da lu re
kan save lu na bera kha ani ta random access memory RAM kan ti hi chu kan na tho na mun bera kha ni ta computer a games kan khele mo atiang khan thil engemaw application mangin thili design emo I chu emo thui type lu te mo khatiang thil engpo computer a I khoi khan a rem chu nga tang zel ti na ni chu wang chuan arwalin application khatiang khan I lo mang kop deuh jong ba la play pa in game si lo khel te pon ni the khatiang khanin chi a khanin in RAM storage akha al len tok lo chuanin computer performance akha amwan pha the ni chu wang chuanin khang computer muang kan tiang chi te kha chen thei tu tam tak ma chung ji ga pakhat ang chau chu ni maya RAM wang ber RAM wang chau emo kha ni chuang lo ti na ni chuanin antinan room to dewa zim dewa na thoi chuan room zau emo tiang mun zau nuam tha dewa na tho te chu asot viau thei ti hana in sot le viau thei ni chu wang chuanin RAM kha kan computer a thil kan han ti re khan an na tho na mun ber ni wang khan RAM storage akha a zau a len chuan na tho na tur mun space kan nei zawanga computer performance te kha tiang khan pangai takin kan mang bor thei don ti na ni a storage a zim a tlem chuan na tho na mun tur kan nei zim do na thil ti zung zung akha computer a I command pek zung zung ang khanin aron ti zung zung kher lo theya akha remina aron effect ve thei chu anita son soi tong khanin thil pakhat chawa thlen thei tu om lawa chung zinga chikhat akhani tamaya ti chuan CPU te kan han ti ta so central processing unit atia tu na kan hua po antinan a monitor keyboard mouse ti vel ni lo khang ho kan zu fit na box kan hun thina kha akha a cover kha a thir rangwa kha cabinet kan tia a chunga chuanin hard disk te motherboard te CD-ROM DVD-ROM kan tiang te po khan yang khatiang engemaw kha kan han bua ta chuan ti han kan bua pum vek khan CPU tin kan sui maya CPU central processing unit kan ti chu processor kan ti mai thina khani ta a thuak bur bera khani ta khami tuna kan soi CPU kan ti mai thin a box akha kan kha kan soi to kan thil sang sang a chunga kan da khoma kan chin puya CPU kan ti mai thina kan ti akha khami akha PC tower ti anita amaro chu soi dan fana te kan lo nei to CPU ka han ti mai chuan kha thil kha kan monitor bula te kan hun thin box akha ani ti kan sa thiam vek to soi nan ber kan mang to zo ka chu engpo ni ta se ani na dik tak kha kan riat ve sim ma tha CPU central processing unit kan ti chu processor ani ya thuak bur ber computer system engkim mina hol bung sang sang inan na tho dan turang kim I command pek zong command pem lem lawa aron nun chua power plaka ka han ona khatianga aron nun chua dan zong te le ke mani na mishing te na command kan pek anga khatia na tho dan zong engkim kha athuak bur ber processor atronga kami command kha ron pek vek ani ta chu wang chuanin athuak bur ber ania ka ha CPU kan tia chu processor kha ani te chuan tu na kan hmuai hi kami PC tower kan ti tak CPU kan ti mai kami nung lampang khanin keyboard te mouse te thil enge kamo abung sang printer te pon yang khang kha kan fita kan va connect thina ni kami kha motherboard kan ti te le SMPS kan ti hawa kha nung lama ti khan thil dang va connect thei tur khan alo om thina kami nung lama tanga alan dan mel manga kha tu na kan diagram mu hi ni ta kan soi thuak anga chuan tu na mi ang chia hi ni vek kher lawa
a model a zirten a company zirten dang lam thua lomani thena chuan he lai audio line te hi chuk zong om loin phei zong te no ma khatiang khan USB connector te he ta hnuai lama om dei te polo om thei tin pahnih chau lo pali om te khatiang khan hang zong zong kha a in ang clip khet vek kher chuang lo ma se an ming le an lan dan amal te te bi ka trangson kan chin chia vek thei thawin a rin oma he ta chunga rong tak big deuh rectangular kwal hi hen che SMPS aron data switch mode power supply ti ni chu chu laka changa khami power cable manga current kan va pek lu na der khami box sakha ani power lo dong song ma sa der tu kha ani ta khami chunga khan so SMPS cooler atia lo rong dai tu ra kha fan om ta chu chu ni ta chuan hei chu kan soyang khan khami laka changa power cable kan va vi lu na tur khani chuan PS2 keyboard PS2 mouse ta keyboard le mouse tu la chuan USB teron chuak to a kan bang na sa zok to mani PS2 te hi awang tram deuh hlek to a in an lo da chu USB ho re chu in ang thum loma ei pen drive kan ti te tin phone a te po USB cable kan tia a cable more kha phek zel ta ni a shui mu ma po a mora te khan USB ang chi ho pen drive ang tho khan a tiang chi khan keyboard le mouse a po USB ang chi ho kha chu a cable pin kha phek zel ta chuan tu na PS2 ho hi chu amum phung ta chuan chumi cable more mu ma chuanin a chunga pin sin te te om le thia thia ta chumi chu tu na kan muang son so a var thia in om ta khami a pin valu na tur zona khani eta mausa poni ta se yang han pin na nei sang le thia ta chung ho chu PS2 ho chu ni ta chuan a shui cable a khanin a more a khanin tu na kan muang hian keyboard ta chuan a poli na lo manga mouse a chuan a hringin kha keyboard vuah na tur zona keyboard kan va vuah thei na tur khanin a color atang khana clear san thei ta keyboard vuah na tur a pol hrui pol kha hring zo kan vuah chuan a function thei don chuang lo ni a mai ro chu USB ang chi ho kha chu USB keyboard ane mo USB mouse ane mo USB ho kha chu in mil lawam san lawa te hana in man bua pol thei ve ka chuan USB connector kha chu kan soyang khan USB lampang chi ho hrim hrim kha chu enga ta na man po ni se phone cable ni mo kha tiang khanin camera cable ni mo USB ang chi ho re kha chu hanin a port so son ka vu thei ve khani ta khang kan va vu na tur kha ti khanin computer ne na kan thun zom na tur port kha ani ta len RJ45 pin na tia network internet te lo pot taila kami broadband ani mo yang khanin a cable kha network cable kan va vi lu na tur khani ta chuan common serial mouse te kan tia tun lai hi chuan mu tur to lo wa han ti deuh thori la lo la da thamai mai ang chi te bo chu nom mai theya tu lai anga mouse han choi ka ngila anwaya khan laser lens kan ti ang kha mangta thang te hala mang ve lowin mouse nuaya khan ball lian te bo ma chumi manga roll tol khatiang ho kha serial mouse te kan ti me chung ho kan ka fit na tur chuni ta LPT printer port ti ta printer port te po so tu la ya chuanin USB cable deuh kan manga ol sam to chuan VGA monitor printer kan neya printer kan va connect theina tur khani chuan VGA monitor signal chu a CPU khami a call le a monitor thun zom na tur kha ke khami cable kan va vu na tur khani a pin a sui mora khan a pol blue color chuna sir ve ve he ta hian screw ang reng dewin her lu tur akil na tight tur kha thread nei ve thlap khatiang ho kha a thin ta khami bang khan an her tight thlap the ni it's one audio line in line out microphone at so chiang han biawa woofer ani mo earphone headphone khang chi ho
microphone te kan va fit na tura khani ta kom chu game midi ti tam tu lai chuan game pek te kan tia khatiang games khelna na kan man thin hawa kha USB ang deuh vekin ani to tu lai chuan aul sam to khang ho kan va connect na tur hawa kha a om ang deuh turin tiang khan graph diagram in aron tar lang ta chuan song ho back so achunga Gina RAM kan ti te processor CMOS battery te ni mo hard disk khang ni kha vua tur a vua na tur slot ani mo a cable manga vua tur ni khang ho kha na om chua ta kan lo mu phone in kan lo she vek sa thau po ni thaya tren ka chuan ti line a song tu na kan mu me keyboard te mouse te po tak ngel po a in vua na lai la mu chuang lo ina kan mang ve thau na chungin kan mang reng về phẫu tổ thấu là chung in khami in vuan na lampang lo va en kher ngai lo te mo kha tiang te po kha om ve thei lu to ani chu wang chuanin khang ho kha a chung lampang te nakina kan malam hu na soi lok thei lawa kan soi to ang khanin class te online lawin class pa nga in institute amun nge ya khatia kal theya kan la in ko mu thei na hun te po kha la mei theya chung huna te chuan hun rem chang kan ne ni chuan kan na chiang zo ken kan la in ko mu nga kan bo ruak azirin tiang hun rem chang po kan nei lei thei ta lo ani po in video in ani mo athala picture am chi te na mo online mang te pon tiang khan kan la in shil fele thei tu ra ngai ta ina tu na chon khami chin awaka bung ro sang a ha tu yer lampang kai noi chuan ni ta khang awaka kan subject how tur kan soi thli anga 101 an te chu subject code anon pe a subject group kan nei don ani 101 a chuan fundamental of computer an tia chu subject chunga chuan tu nam kan soi tak chin ho code bung sang lampang ho kai noi ho ka 101 fundamental of computer subject ami tu chu ani ti chuan 102 subject code chu ta chuanin operating system subject kan nei le anga chu ta kan zir chho tu kan lut chho le bal me anga ti khan 103 ti ho kha ti khan a chop zelin kan soi chho don ne ti chuan 102 operating system ma chuanin software lampang ho ani thum to hardware ang bok khan software po kha lom thuma lom lian tak taka lom thum an thren le a lom lian tak ka hanti na chana chu system software po che sang om ta ni chung jinga chi khata po chuan version ni emo ti khan sang te pon ti khan an lo om le thu a the chu wangin software system software hanti ringot po khan a huwa mala zau tu ni application software hanti ringot pon phone apo application chi sang inga ji sianga tu patiang kan ta chuanin system software big so ti khana malte ten song ho so kan lu chil leanga system software big ka kan lu masaleanga system software apo chon kan soi to ang khan so chi sang an lo om le thua ta example aron da parukvel this operating system Windows operating system ti te ka Unix Linux chuan ta trangson kan syllabus kan subject chunga mi tur chu this operating system Windows operating system te so an ni ta chuanin 102 operating system subject apani son subject khat chunga kan zir don ani this le Windows te so operating system subject atangin kan zir ve ta chuanin an ni phung somi this le Windows te dang lamna kan sei le thu anga this operating system chu he ta noya a character user interface aron dia he subject heng ho hi this ho hin ni ta chuan Windows operating system kan ti ho so graphical
user interface ho hi an ni ta chuanin graphic le character kha an dang lam na chu ani tabera Windows operating system a chuan tu na kan hmuang hian mouse kan ti chet na te kan hmu the thil eng emo a wallpaper te set theya movie yen theya game se kel theya khatiang khanin desktop a emo I save a icon mangin a lo lang ter tura I save na hala kan emo la po lo ni se atming I save na atlat ming ani emo sa tu ming emo I da ringot ba ka khan icon na yang through I player managerin VLC player lo mangla VLC ho logo ang khan o mai nga khatiang te te kan tiang khan thala ki save point I thala a file name ringot ba ka icon na lo le yang folder po ni se folder I siama a folder name ba ka icon na lo le yang khatiang khanin graphic mang khan kan khoi na sa mani Windows operating system a chuan amai ro chu this operating system a chuan character user interface mang chaw do ni vai graphic ala support ve lo frima chu wang chuan thu manga command pe luanga ya thili delete do na folder delete dui lo ne ya thalak delete dui lo ne ya khatiang chi eng po I delete do nin a delete the na tur command ni type luanga ya folder siam sa chunga eng mo ina han open don la han hong don la a folder a han lu don la Windows operating system a double click a kan lu zung ang chi te ka thei ve tala wa this operating system a chuan ka folder open the na tur command a kha I hria danga ya chu command chu type lu tin te kan chu mang chuan I open the chau do ti na ni computer a time lo dik lo se mo date lo dik lo se mo set thadu ta la time set na tur date set na tur ti ka ni type anga chu command mang chuan I set the chau do ti na ni khatiang khanin command manga khoi kha operator kha ani thung ta ni chu this le Windows dang lam na chu ani tabera on sam taka soi ran da na kha chu chuanin 102 operating system a chuanin kami pati kha kan zil tu chun le ta chuan 103 chuanin office automation software hi kan zir le anga chumi pa form chuan hemi application software hi kan soi fial le anga chin khanin hemi system software ang top khan kan soi mai pal lo me a intinan system software kan tia kha chu khang kan hardware bung sang ho no tho dan tur le an la tho dan tur le ni na anga dan tho thei na tura control la thunun tu aka system software kan ti ho chu ni ron hardware bung sang ho ron operate tu aka ti chuan application chu chi sang an om the ma se a hlo na soinan na kan tho na tur thil nge mo video edit du dai la video edit the na software kan le ngai khatiang khan kan thil kan ti du in chumi ti the na tur chi application chu kan mamo tat hi thia zela thil application pakhata train kan mamo zong a ti gal het thei lo chu wangin application a khatiang khan kan ta tho du a zir khanin chi sang kan lo mamo ta chu ho chu lo ma soina application ti khan ni ta me a khami a tang a khan application software ji ga thangin pakhat hemi my office automation software kan ti hi 103 subject a kan ziranga chu ta chuanin hei Microsoft Office application a kha ni ta kan zir tu chu ta Microsoft Office application a po chun peng sang a le khua infopad OneNote ti te Word Microsoft Word kan ti te Excel te PowerPoint Access khatiang khan le khua ta chu ma tang chuanin Microsoft Office Word kan ti te Microsoft Office Excel kan ti te le Microsoft Office PowerPoint chung ho pathum te chu subject khat chunga kan zir do ni chung application ni phung sang a man na che sang te ho man da na ka practical in kan zir chawanga ti chuan 104 chuanin internet technology subject kan nei lenga chu ta chun tun la ya hei phone na tang te pon computer mang kher lo bo phone na tanga mun tanga kan khoi tam taka khani Google account siam Gmail account te kan tia khami account thar han siama chu
mga email han thon chua vel ang chi ho ate ti chuan online shopping kan tiang chi te le browser kan honga Google alu tin kan thil mamo le du zong kan search TMM kan download TMM ti vel ang chi ho kha practical a kan syllabus ina huwa makha chu ni maya chu wangin thil thar na tuk om lo tu ra nga ila kan riat sa de thun tho kha ni ti chuan a dot le 105 a chun computer graphics kan ti chu ta chuan hemi Adobe Photoshop application hi kan zir le nga Adobe Photoshop chu eng atana man thingye ni enge kan ti ve ti ho kha practical kan zir chho le ti chuan ato bera 106 a chuan Adobe PageMaker a subject minga tan desktop publishing ti anianga chu subject a chuan Adobe PageMaker application man dan kan zir chho le don ni practical in khang ho kha kan subject tur ho chu ni ta ti chuan software chi thum ji nga khanin chi khat utility software kan lamba ba ka kha kan sei le wa ka utility software kan ti chu a repair na lampanga ta na kan man thin ho ka ni entinan computer a chia alan tia engtin nge om tiang ka tiang ani chuan hardware chu mi khami wang ani don chu chu tiang ani chuanin a software chu mi chu niang chu install thatanga yang ang chi kha tiang khanin hardware le software a oma wangin a hardware kha thavek ma se bungrua khol ho thavek ma se software a boina om chuan kan computer kan da satakin ati buai na har san na min chen the chung software a kan har sat na ang chi chingfel tu chuan software ve kan mamo screwdriver le nge mo ne na software va repair ngot the ni la no chu tiang bokin a hardware vo khoyemo lai lo chi ase software ma repair the ni chuang ta lawai chu ta chuan kan computer chu tiang chu lom kan ti atang khan a hardware nge a software wang ti kha poimo na sale phot chu ta chuan in software ani chuan khang software har sat na kan tol thin te solve thei tu chuan software ve kan mamo thina chu nga kan man thin ho chu utility software kan ti ho kha chu an ni ta so example a ron da the partition magic mdd recovery tools ti te note on this doctor ti nania hard disk a file chia a tam to empty te khang ho check na tur kha ni recovery tools su kan thil pai ti bau pal pai pal khatiang chi ti lui po ni se atua mamo le ani mo je chon kan thil delete to ang chi te khang ho an recover le thei na tur kha ni ta zonga zain a mu vek chuang lawa a rei to le to lawa zir te pon tiang khanin kan duanga kha himpial thapial la le thei to lawa kha ve thei thawani partition magic kan ti chu kan hard disk partition rang in drive rang kan chen thin ain ang vek chu lo chen in drive pani te thena pathum te pani chok te khatiang khanin khang ho kha atirin engma partition om sa lo ta in thar kan sa room om sa got lo kan duangin room kan chenna kan pingdang chop thin khatiang chi khan hard disk sa ko chu wangin khatianga partition drive ranga kan chen thei na tur software kha anita partition ni jin ani khang te po khachi rang om kha partition chen na na man chi hawa kha acronyms ti te yang khan partition wizard ti te ha tiang khan ni partition ti te chil sang kha application chi sang kha tin pakhat ti te na po kha om cheu the ni khang hawa kha software chi thum ho chu an ni ve le ta tin kan exam an kal pui thin dana hian kan sarkar lam hian dan pang aya chuan theory ini khat chuan practical hi chu kar khat vel te o ve theory a chuan college a te PUC HBC ISOS le ISO note je tan kima ti vel ho te an manga te kharin institution dang ho kha min da pol ve chi na ni chuan
ni khata soma subject thum chunua subject thum subject ru khati khanin subject khat kha dar kar khat chang hun nan nei zel ta mark som lipu anita chuan mark som internal mark mani zirna institution na chewina kan pek ve theya kha subject khata theory a entinan mark som li pu an changa mark som ka internal le na belcom in 50 subject khat zela theory a somna zel chu tiang bokin practical a po anita ainang chia zel da ni theory le practical kha tiang kan chuan theory le internal mark le external khami belcom 50 full mark atong khan pass mark 25 adita chuan practical apo chu tiang bokin chuan practical exam ro chu kar khat vel ni khata subject khat zel ania subject khat ni chuan dar kar khat khan ni me ani leng thak thaka kar chuan o turam chi khani ran lawa ni kata subject khat dar kar khat lek zel in tiang khanin chu exam an kal pui chin dan tang pui ania ma se kan soi to angin kan thileng bo ru ka eng hun nge kan ton zel do na hriat thei lawa tum danga an ti thin angin kal pui lei thei lo holam dewa kum chuana kan pom mai kha ngai ngam bik lovin online na eng tin te na mo ti dan te an ron tam don nge ti te khang kha kan shelok bik lawa kan hun tonin na ron thil chau zel tura ngai tai na amai ro chu be sei na nen kan firi la online gor chu lovin class a nge yam huna kan la in son thei hun te po ala thleng tura ngai la han be sei ve ram photila amaro chu tun huna te sil hai taka ti mayang hun ol thil dang engi mo kan ti rem chang lei thei ri si loin mi kan tang khang deuh thum loma chuwang chuanin hemi kar lak lo man tangkai dan ho lam dewa hun khoral mai lowa kan lo man tangkai jok theinan tin un laina class han kan tram pui te ka kan ruwa man ania kan bo ro kha lo settle bok tai latin exam fee cheng sang khan zanga so mania som kha chu a form manakha anita sang khan zanga kha a fee longawa tu kha chu anita chuan a course fee kha chu sang kuwa anita first sem a hian exam main sang kuwa kha clear man tu thatin chu ti za chuan ka pewang thani tum ni pe ka tum kata ka pe zo ve ka emo kha in rem chan ta na angin installment po kan te kana pe theya amai no chu kan soi dong kan exam main clear nge yang ai thu ani chuan khang ho kha kan riat pu chu kan kal pun an exam to thin dan te le kha chu ba ka kan subject nei tur te mo khang kan riat tur kan subject chunga mi atranga poimo thei turan chi te kha ka han chu subject exam nge kan nei do na eng lampang nge kan zir don ti shem ma sa mo mal lawa kan zir tura lungal mo pa kha fu ber lo the kan tia khu hon nan te khanin kan class le a chuanin ti khanin practical class pa ngai agin kan tram bol mo te to tura ngai yang